Hello, information. Madam school. Me, I have still not got the money for that list of expensive building materials you sent to me. The price of the iron rods have been increased too much, hadn't they? Madam, relax. Look, that's not why I even called. I just visited IPCP, where the engineers told me everything about Traco fast floor. Traco, please, those people are expensive. Are they not the people building those big houses in town? I beg going to catch a guy. Madam, in fact, I used to think the same until I visited their office today, and they gave me an estimate of how much it will cost. No, the estimate is free. It's cheaper than the one I even sent you. Wow. Building contractors, foremen, masons. Visit IPCP, the Traco Fast Floor. Engineers will assist you build an affordable, faster, and stronger building. Oh, madam. It is done. Wow. Traco Fast Floor. Stronger, faster, and affordable. This is a Traco construction product. Mayokla biko to be Roma gakla to the song ma kuma so na de gbamifla na blu ya blu wato ya to so no ji ebe no je gble nwanyi mayo ye mayo katakuga ne ba blima javia agleton kuma na fa trade agleton ma to ji jokoko globo yo bi aba la ha agleton no fa na bia na javi mfo ki never gla no va po o ma buga so police awe fo nwo katata jifo bi to gabia ara nwo to be nglia she nglia fo nyama yo de voji o awe no nwuma nwono na afono tuturo za pe ama to gadro ji ne dudu gala pe ama o ma buga aja go ma klibi na yiji klibi na wunu klibi la nchi afa bi bom na mi adu asaya fiale ko chijaja na chofo nwie la fano nyi gbaji agloma nko na ba na gledelawo ashifa na nyo na shichalao sore pa na famio na sore lawo na no afono viare kama ga kefo onye tula kpachi kplafu ya ya dobinu ma bia gaja opo ebami amana fana mi lo omele na daro data le bale ba kwa ya karobi aya roma Yatu tuema fiadegbe apui odivava kluvinaso kosivinaso majimaji ona hojijaji chachena wa manemilo azailo Senu ikom na yi danzo ba mi atere no pomo Pan Africa TV. When I'm here to menye Dumenyo muso afo ye nya moto Torgbui Akorsu adenle ayi kenye fia Ghana momento mo. Mala tepe ya gba premier mama ga aboshishi evelia ikecho kliko. Mienu foga chu mi apede konu nti. Mi gegere mi apede konu ma la ketututu wole. No hia be gba mi aponu chu mi apojojo manya nwa mienu foga chu nti. Nyeme nya tepe kai na le nye pomtwe yo. Ye nyeme nya susu kai le tamana. Nyeme nya ba bia kai la siwo. Ba bia de sia de kai la siwo aworolo ba bia wonti. Alebe Nenye yeda na ngroba bia okwi na choba bia okata to 05034475 5005034475 50 mienu pogacho obabia de sia de kanabia mamal angudoga fi egba ko wona na awu anu ye ne maka amayo kata chore le mane wona e wo miele alabo we place suba yo akpere mianti le eganya wo pa akpaji akpomanya gbo na mo okata Kenye jijonya wanyana baba hafi wona na wunua wa mai kama kperenyanti kpo le mia pe ganya wo mo agbia mi hia o peperem ta o de vehicle nye kpongba o projila mi le program ko ma gbe no jila ba ne kperenyanti gba le mi ayo e ha pe nko afi wona ya na wunu ke mi apo mumu alo mi apo mum number eji na to anto ga ko tu na mi afi wa va egba eya enye 0243 0243408086 0243408086 eyenye number yekeje na ton awo pepere hu na mi etui mena gbefie nyi mi atogbi odomotore ka zikpeto ashimo yikenye tefle bu hwenu to pe zikpeto Torgbui ashimo leke mena gbefie nyi o yi ne ma kema dakpo manya glo na mi ato iko na be Frank Adevu 11 cities yene nami yene nema kenye Dauda Padi nami 40 Ghana cities eya onye ga o kemi nami nyicho ko srafi mi mete yo mi anko yene makemi ato ike o yo na be Charles Ablime na nami 10 cities yene makenya mi adadalo mi ano Eunice aheto nami 20 cities mi atogbi kenye gbadagba ike le jijo hom dem o yo na be Linus do vojogbe ike chu alakpel enami 21 Ghana cities egba yene ne makenye Blaise Semenon ne nami 10 Ghana cities afo Wilson Doji ikechu
le dɔwɔm le ho nenami 25 Ghana cedis. Efo franc kumuzi cho we vokoforidia ne le nenami 20 cedis. Ye ne marque mazamon popo ya na gbefie nyi mi dadao pe domotore kai kenye Cecilia dua makpo. Manya be koforidia pe golobi ko yo na be nkrakan alowa wase ne le. Mi dada Rita atamuji manya be fifia ne le jijo homdem aha bo doblo ye ne le ne kpere mi antigba pe 11 cedis ye ne makanye mi mama yo kata le wona yo pom ope mama o kata ope mama ganto we be patience afi asian boy ke chochiame voa gedan so ma ne le na mi 51 cedis ye ne makanye mi ato Jupiter kodo 50 cedis ye ne na mi ato David ameteku hohwe ne le odo po wo na be palomoto na mi 10 cedis ye ne makanye owo ameikele nye kpongba bedibe wo ha okpekpere ngunava hafi wonana ajego mama what do we know about Pan Africa TV mara kuyo Torgbui Akorsu izore miao mama ga boshishi aja moto abanchu betotona akbe egbanye ba bia okpe nova mawo takpe na makpe na mia wala okwa anu bobwe mi mama de ke wo yo na be mama aku awute ele wo mama yo vi ke wo na be Benis hamenu ple esro gbole nkrakan mama me na gbefie nyi o ye ne ma kenye mi atasi o do motore kai ke wo yo na be sister ewe Akorsu ike ambegere yo na mi sister mi tasi akweku be makafu na ne ikele ashama night market srowenye mi ato komla magbe mi le ashama night market mana mi agbefie nyi ye ne ma kenye radio presenters you le Ghana tepe ya odo motore kanye ve vijiji are ke won tepe apato ya pon konye Edem koku agbosu menya ben le Pink FM 96.1 la gbagba jembe ya no pa opon ko dobreji to opodo pe ke be Pink FM ke le kasua efo Edem koku agbosu mena agbefia nyi o egba mama mi egomejege ala Badi mana na mesia mana nyabe mi ato yo be avenoa wolo fa zadum tabama mi te pa mi yiga na jen kaka miere jiko obo nkeke ko yi na da tutagba obo nkeke ma medibe ma yide te pa ma ma nenye be watu ano bobo ya obo blara ikele ngona mi emenya yo ne jibe yi nwi to va mokwa magbagba jegbe mi atikpo bede yi mi aton ayima ha ye na makanye mi ato bia wo ha wolo fazadum aha bia wo fazan edumula mama ragbe na mi nyanwe be na yehu amawula to gbogbo nusia nu le gome jege to fidai kenye leti weva pen keke gbanto am gbe magbe enuma jokpare jojoge ta wo pe ekioben aleko mi bronele evugbe mo brona be health work aha yo pe togbi ganton toto e ma le ngona wo alebe wole chadim hele ufa fokamo dem ya ta nenye be yehowa mawunra fidai kenye leti weva pen keke gbanto e gbemagbe wadu izona amajru katan le tepe ma vage alebe wona magoma jege chupeki du fa du ko do motore kai ko na be ajukwe kem fidagbe mano wole enudada pe hobibli to heade ewoge yene ma kan sukuyo kata le ntoma me peki ntomo kata wole hobibli to heade woge alebe wa bli ho ko cho bibram yene ma ke abale ke miegure na yevo be street carnival wole hafuge jijo to ya roof me village no gele peki le gbemagbe ne be yi to afa mienu foge cho mantie me monaga na mama ragbe bo wa vate fe ya va fo nu cho peki of azama wonti bada ko manyagro ne amesiam be ne na monu popoto he be miaje egom egba mama mi jega abale ke mi je na gom zigede na ni chokosere eva ya me je gom ala be mia pe jiji ala be mi to gbo fe ji khosenye be David si ade ojiva agbeyama ojive re susu areta ye do da si areta ojive vo e kemi vale no mo nyamo a ye na be mi vale afoblu egbevi o yo ko jimiele ede na no me na mi be no ji evi leleti gbanto pen keke gbanto evelie tonlie
enele va se atolejia de se de kple dodasi to ha de le si now egba me di mi akpo de vi ko ji cho le ti gban to pen keke aden va se ewoliaji ye no kola la si o akpa mi da akpa ga manya gloro na mi awola be aga fo mi de gbagbe odoma ga popo ya ga de agujejia na jeko alebe amanya nyu na jemi jipopla ni ba mi ni ba no akpa lechi gban to pen keke aden sere ewo enya lechi are ke mi ato bi de encourage alo jojo ma de encourage be afa yeye okay afa yeye ba lechi ma ta de vi shere ka ojile lechi ma makwa ele ba jila na anya nwe be yeji enunola alo jirula necessary kaka ha de vi agbana jirula nya ge de vi atanya jirula re ta flache kafla mi adada mi na nao ba moji toto awe be nana fa mi na mama ya ma lo na be ya gblenu ke ya fa mi na na gbogbo ko vie enunyola ko nya okay yenya nkaka de le pele chigba nto mo majio odu na fianto okay aka po gwar kama chona joga ba po nang le o ba po mo nya ngbegblon okay yo kala andram hanya pele chigba nto banka kandram ajale gbegbe mi on to kata mi akpe ba jidula de fika o chona fika ipa no matata chona ga jepe afia didi de anyigba ta jiruru ara shara acho ga jejama nsham na ba wala gbe ma toto mana kpogale wata ji oza wata ji le chi jangoli ka ka toto ina gbe kan kuko akpele ga toto ma jeshi ta le chi gbanta ban ka andra ma viwa o fo jojo ma o du fia cho jia va anyigba o do won ple jipo ple anyigba sereka okay ta cho le chi gbanta ban ka andra ma viwo ko o ha jirula onya ga ke amahana no vie so wo poto a kuhiaru no nanti kuhino na amahana no amahana no nya ba goglon viere va vana okay ta jogweji afima ye fu pepe va nona na ma ten doji to fu pepe amoko ka do ya opo na va ma te pa fa ha ogo okay ta hiana am po ma fi mo pa jijia o hiana pepere nple adam do la to he afiko pa ngogbe ya na va jinu nwi kala nyama o do on ple hihia jiba po planigba apo ba de mi atobi o ma de nko no po nwu chugo majejia ka we ba ayevuao o va tro shicho de on va chu nko de no mi gbo na be religion religion traditional dokola ba nwika na hodis klepa subo enya nyaga ya dodo fie ba mama ga jem ohia ba wo gba ma vi na miato no polo na adasire jina ni chojia ajia ala koto ye anya hala koto no no matata ke ta chojifo ava nigba ye ka ta cho nigba aijia po mara kokwe ta aweba hika mo no lawa dokoliko jipo pola jipo po anigba polo ha anigba po ke gbadidi hanya mi globe dola kokwe o nyon to bi dan college ba ala vitangwela hanya apoto Yesu Kristo vano atoroma fofo la pagbe ba oh leke yawo afi mayo la jipo o se pagbadidi leke yawo afi mayo la jingbo se pagbadidi a je gbagba kaka yo ko gbadidi ya vebe atana kpali atana made fimo ko anu koto hanya fli koto ele dia fo yo ko fli koto re ka va nigba le ye fli koto cho pa va nigba ana nigba to nya ba ajovuvu ele dia ala nigba hanana ma yo ga yivu po ma jovuvu a an san wa aba aw na ma kala ba ye nto ya regbe aba ye gbadidi ya resan ho na ala ba ya regbe na fofo na pe pambla ni be enya evi wonu tapa ka gbadidi ya va ni be fofo la azon jovuvu aga sugbo pa ayarudu va sugbo leke na wo akpere nchinya na nchi fafana va anigba jito oji anaba na pa ya popo na yide eji apo ye fufula ko gbadiri ya aveni tana po 8 panonoma mi pole olera echojia va anigba gachonya
ka edziƒo edze kɔtɔe be nu yi ke le babla le dzia ele babla le anyigba doko la be míatɔ si le dziƒo wò ŋkɔ ŋuti ne kɔ ne wò fiaɖuƒe nava míawɔ wò lɔlɔnu le anyigba dzi si gbalẽ si wɔnɛ le dziƒo ene na míagbe míaƒe ŋkeke nuɖuɖu ke nàtsɔ míaƒe nu vɔwo ke míaƒe tɔe ma lo Yesu Kristo eva zu míaƒe tɔ egbe nye be enye dɔla teŋgoea maɖe gbɔgblɔ ge be leke mama ganye ʋudusi nye trɔtɔ vɔ nɔ enu de nya yawo me hã gbeɖiɖi ƒe ɖeɖefia kple eƒe kpɔkplɔɖoƒe eƒe subɔsubɔe le menye ta awoe be mata ho gbeɖiɖi tso Kristo tɔ gbɔ agata ho gbeɖiɖi tso etrɔtɔ gbɔ Torgbui Akorsu Felechi gbãtɔ until 8th January born ale be mía dzilawo nalé be na mí tɔxɛ míaƒe tago me ewɔna dɔ kple míaƒe ŋutilãwo ta ne wo nuvevi afɔ ne nene ƒe ɖevi ma wa ege ɖe tago me no ta ehia ne dzilawo ƒe belele ehia ne dzilawo ƒe belele míayi ɖe asiekelia gbɔ on the 9th January Felechi gbãtɔ ƒe ŋkeke asiekea wonya ame aɖewo ƒomevi wokpena fu vie woƒe fukpekpea ewoe ale gbegbe be ame dzɔdzɔewo nye gake le afɔmanye ɖeɖe me ta vievia va vana woƒe ŋgɔgbe yiyi me wova dena xa ŋgɔgbe yiyia ke ne afɔɖɔfɔ tame vɔ ya kple 7 ŋuƒom 9 kple 7 wova ŋuƒom ne ya kple eƒe ŋuɖoɖo tɔxɛ mevani o awoe be tagbe ta fla tseka fla tafi be ɖevi mawo tɔgbia le be ŋku na no ŋuti ele be ŋku na no ŋuti ne menye nene ƒe ɖevi ma ta fla tsi ata ŋtso tagbɔdɔ le efia be ne tame bu ŋutso me ta mía yi ɖe ewo ewo awo Torgbui Akorsu nu yi nye K0 tɔ nukui ne K0 doko la be mama zi edzi me nɔ anyi ɖo fia ne mama zi ma nye nyateƒetɔ be enye ɖo la va nɔ anyi ɖe dzi ado eƒe ŋkɔ nyui ɖe dzi le Felechi gbãtɔ ƒe ŋkeke wo me eƒe nya ya ye amemegbiwo ƒe kpawo mama ga mele bɔ ɖeke ŋu ɖevie mekpɔ mɔ no zi ma dzi ye wohe ɖa womeda asi ɖe dzi o ye gbegblẽ va nya gbe dzia amemegbɔ ya ru ge ŋkata amemegbɔ ya ru ge alevi teŋgoe menye alevi teŋgoe ko menye ta nya gbewo tso gbamegbeɖiɖi asem ta 0 ya ke le gbɔnyea ye nya amemegbewo ƒe kpɔtɔtɔ ya le ŋuti ta enye gbɔna nana gafi wonya be mi amewo le ŋu nyuie ŋu vɔe Torgbui Akorsu meɖeku mía katã mínu mía nɔnɔewo srɔ̃ mía nu nane me ɖem ne mía nɔnɔewo ta on the 10th January viwoa wonye ame dzɔdzɔewo dɔ wɔm kple woƒe wɔla womelɔ̃na be yewoaɖo to amegbetɔ yi ke tɔ ɖe yewo xa fi nyɔnuwo gba be nu yi yiwo yina nu yina ŋfɔ medze gea wonyanya ge nu yina nu nyui medze gea wonyanya ge vɔɖitɔe nye be nene ƒe ɖevi ma wo kple wo dzi la ŋutsu woƒe nyameɖo kpena ŋutɔ mama megbɔna mase ɖe teƒe ma medie ma yi ɖe sogakɔƒe Samxɔe hotel amedzroxɔƒe ale le sogakɔƒe woyɔ be Samxɔe hotel enye kple Pan Africa dɔwɔla katã miedogo le teƒe ma nyitsɔ ale be miedogo ŋgɔgba na Shekina heba clinic ƒe ŋgɔgba yi ke nye Torgbui Azameti evelia efie nu geɖewo ku ɖe míaƒe agbe ƒe ŋgɔ yi ŋuti medi ma yi ɖe teƒe ma miniti amewo nye kple mi yina nu ƒo ge ne megbɔ va míedzi yi ge nam just 10 minutes megbɔna fifi lae míagblɔ be míaƒe asi gaka míaƒe dɔktawo ke le evenyigbadziwo dometɔ ɖeka yi ke nye Shekina heba clinic tɔwo ƒe ŋgɔgba yi ke nye Torgbui Azameti evelia ele míagbɔ Torgbui miedo zana miefɔ egba no ko ga le fresh dɔkta medi be gba míasrɔ̃ nuvi aɖe ku ɖe gbagbadɔ yi ke míyɔna be stroke ŋuti dɔléle ya ɖo yia evana eƒo ʋɔna me kɔkɔkɔ afi ge ɖe mía dzi ye aɖo yi hã ɖeko ɖi akpa me ko age ɖe mía dzi le míaƒe nusɔsrɔ̃wo ma nuka kple nukawoe wòle be míawɔ ale be dɔléle yi ke nye gbagbadɔa wòato mía ta va yi Mawu wɔ mía eʋu le míama lãme tom ekawo me tom tso afɔƒome yi ɖe etaʋua me eke edzia ye eʋua pɔmpum ke ne ye be ʋua tsatsame yim gbɔgbɔ ma
majaba nasa vuapa nko na vula matono na yanko sanko ka dolala re gbona na yivu koiko yi bi adaga ayi bi adaga fono ayi apara ka bi awo igba ase velia bi awo titiri afọ bi awo aba ka roku igba na fọpaga afọ no ha mayanyago na do fo akpaji ha mayanyago ko na nyaba gbagbadogbona ya nyaba gbagbadogbona ma je ma bia nua ma nya zigido be yi de gas na ma preto ma do fia be avua ma tete pa ma to miwa da ku ye ku na avua ma ta fa ma to nyu ko ya wana la ga ku ga titiri ga ba yi de gafo no na ga titiri ga ko ba nya le jo le ye fa ku ka o ma anu moto gbia no je gometitia na no do le be mia wo adami reculator no manti ala ba manya ba mi no wo blombe oba prevention is better than cure na no no le be mia to wa wo yika mi do kumia he mi reculator gbagbado wa untia akpone ire chile fa maka do chile tama chile ka patao na do chile fa na do chile tama pata ya ta have na effect aro ka achinono andudunywe kama de exercise nzoso exercise wo anyona na nchila ma fa de die no ka ne ba na doje shikwe ba ye fa mo jago mo ko su dolala wo ta je na ji ifa yo momo cho Shekina Herbal Clinic amagbaro limi ko na ma agbana ku ka o ku sako ra la lama awo to chuchi anchi ajiatan pomp na nwie omu de sha de tanyo na ku kane ba da wona ma kwa ka anu de die na ma bu makpo akogo kefia ba nanyi be mia tun anno de dile sia ya le be mia fofu awata no sosom ele fu kaoma nanyi bule vo mia tweko ba ma de ke to a ele nkosam ele vo nkosam yi le gadama shina ma na wala pretoto no jona na made no kawle ba mana wote pe kawle bo ado tale gam kuma ma wa ba Shekina Herbal Clinic no ba Shekina Herbal Clinic mi gbogbo ga aba chola ji samala klago Shekina Herbal Clinic la klata ma moto we aji tela chama anda bridge jondi wa sere gaton blara gbemole suga kofa akujefa ga Freedom FM fa haji jutula akufudo pa tere fudo jondi wa sere gava kuragba malahu hudo fa jengo kiki house fa jifoko nana okay ka mi akpo Shekina menya ba gudugudu na ma amaro yi na tafama gbobe obuna obado tafama va tapayo kata dom na la menya mesia mete nyane ne mo nanye ba ma de yi na tafama yo zuba mele tapa si jem tapa kapo jesi arolia Shekina Herbal Clinic fa kapo mo ye kana yo ye kana ni akpogbo wa ko mabubugo ko ye hia Kenya 0244 941428 0244941428 amarogla yova hu yobu afia no kapomo mayo ma yenye botada bubu enyeka abadira shama under bridge kuna yo 0244941428 ko waklo matambu bugo mi chule gbagbado mi va dans le lado me ville ikenya nuyo ke nuano chachamle lamename egba be ye fa bo etwa ebe ela hayo nai ni twa be ye fa klu etwa ebe ye fa li manya nu tutu dodon la amawu nu kawo tutu ye nu move ye doda dale nu mantia nu kawo ye nu move apa jigara atupi dada amma gbogbo mo nya ma glom na aje oko fochu nalo lamo no anu kukon an dudu ado na kudrebe edu omo to fufu dario omo dakle dario kaka kudrebe edu ela odudu acho domodo chota chala lama kata nama typhoid fever ha chala lama nama syphilis gonorrhea chana lama nama
Tanava Shekina Heba Clinica. Me Pogbo Yanaba, a Kaiwam, Wakami Quachicana. Babia, you pomity magabia, Alabama, Benemi, Magbedo, Pagadoa. Omo na labo ne glo nya na okwa oveda amachia kona o Shekina leka o chohele miabwe. Akpoba Shekina na mare ko gbogbo modo kokko via. Ye modo je sibe gbogbo modo mi jo je sibe gbogbo modo a. Maga hia bo ga na mado re labo ga be no ga gbogbo gblomu. Ga nya o sesem fifia. Tagama wa kokko be wo labare. Na nya gbonya ma gbogbo modo e ko a. Kare ko na ne gbogbo modo pa chiko ko. Ka ajaba wajo awe pogbo kana manya gbogbo mojo ne ntira ma do ele bi je bo ka fa o lab test pletomo x-ray scanning mukata fole nyagbo watanwo afi akpatike azo amiga lepo gala na yide te paro te hona be 1000 Ghana cedis benye consultation fee na yide te paro be 500 Shekina consultation fee lia yele ka ocho hele Shekina Heba Clinica, Dolala Moboto Futo Nyeta, Mikona consultation fee. Card ga kumikona 50 Ghana. Card ga 50 Ghana kokagana la. Kuna wakomianchi. Na komianchi mi unachika now. Aye na yiu gama do ha. Mi woni nama. Na abesa. Na guila shua na kaifa fa. Mie gagere tefe ya gbogbo me gagere me vie ntila gagere me vie nyonu ade lia no fofua afugblena amade lia fi wajivia vuna no dodo to fu ika ofofa haji kekeke hafi wa oni anumo hanu ka gbe wochu afufofo prefa machowo achona amafofu to ugbo achona amanto amafa goje jarele fuji gbo achona dolele ta ne ba mafawa nya matanya kayo achona humbia fodi gbo nano dum la shima ajoto na ko funo na ngumadum agbagbagbagba jonyamo gali alo na jagorele fuji awo basa umanya wo umaje gajile fuji ihatan woni tafibe nu moto bi ale amanava ajaba amanava Shekina Heba Clinic ni akpogbo ko kemi tote chamblema mi to gbogbo na be nenye be amade de soro o presoro oli ye evime baba mo a ogbo na be cho nyonu ogbo ta ogbo na nchu abe ni ye ne vai de nyonu bubu va kokpi alo ne vai de nyonu bubu do ma hin no vai de nyonu ha jina vi egba gale ne ma ye ne belele mo de do fie be dole la ha ga te chu na nchu ogbo egba dole la li chu na nchu ogbo achona nchugbo eta na va Shekina Heba Clinic ye okure vijiji nchia awu nchuchi adaga akwade tukpavima laboratory analyze tukpavima wakwade microscope ma no di microscope wakpoba alakenya wu nchuchi a fakakrama elevima mi dana alaka trida alaka ma kaeleshi kala kakrama mamade omane ni ele gbagba omane ni nye dono omane ni eku alo okata wo chile de alo do olia na ma afoma le si wato azo ajaba wo mu kata po apa acha oglo na ba nwa ko gbo ocho ga ka muchu ma I had to develop na program mo ba yo jo via nyama ngunu no mo kata ba na mata afu fo mo glo na ko ba nyonwu da ka ko mo fu mo ta o cho se na nyonwa de do ka fe ba no yi na mala ba na be nyonwu gbo na ko je ala ba ntwa na kperenchi aje ba ntwa na kperenchi ala sesema fo gba fo fo ma gala na mo tuna nyonwu gbo tuna ntwa gbo ha fi mi adase le doctor nsi waju a ba je ma bi e be de tepo yo no go ala manyanwe be jura gba eno na kragon aha na jibe na do kragon tepo ma jagba ko be na yo fo kapoje 0244941428 0244941428 alba blaragbe wono na so ga ko fo abuje fo ga e na gere tepo ma fo do pa etede freedom fm anwu e ne na makan na do tepo ma fo kapoje si na mbasi jem tepo jagba na wi amoyo katala gave mafinu to metefle so pe vume pota ma heira da jonshia metere tepo ma onti ka kuragbe wa no ho do pa jengo kk house aha le ho liha
we are kapojesi no kuna wie kwekwa bubumelemo 0244941428 wa wenye kapojesi o medi madasele doctor anti gapopo yama nenye be me na wona no wuga doctor buwagava albemia yiremia pono sosro oji jagba be na wiamada mara na wiamade misro no chu shekina ho nenye be ama demo kpo shekina to panu ya gba alomie jego ma fi never gerema etwa nenye be na yede YouTube alo na yede Facebook a openu sosro pa popenu fe fi okata wala te pa ma no ge na kwe me imava Monsieur Matafesiate for a kennel, he medak babana hoji body, me yiga to aha, a man, a mere fungo bana shekina, to go as a meti, a valley, I dance over Maduka Clemama, a bushishi, a velia, chocolate call. Mia fui kawuyona ben, no magigito, Miss Uncodidi. Abato ya chuma purple mafia bakurumi. And I'm 13 CDs. Ye na makenye miano alo mia dada Benedicta jito 10 CDs ye na mi. Efo David nyeuve na mi 10 CDs. Ye na makenye efo Victor nyodeka 15 CDs. Miano Irene, okay, Irene agbe Victor 10 CDs. Awiti Devuta. Henrietta, hey, wow, manye Benedicta lo, ebe Henrietta, yenko 10 CDs. Geshon Gadogwe 21 CDs yene nami yene makenye miato Tufa James Elnom Kofi 10 Ghana CDs. Afo Yao Samuel Dra 11 CDs. Afo Alo Povito Israel Nyave. Kufuridia enele munyabe povito enenye na mi 10 Ghana CDs na makenye miato Wisdom abo na mi 21 CDs. Kenneth Chaoji Kujo 20 CDs. Mone Woyom Agbenu 20 CDs ye na manye Conrad Dogbe 15 CDs. Afo Christopher Amuzo Kwashi 11 CDs ye na makenye Afo Christian Amegache 10 CDs. Afo Gabriel Amuzu 10 CDs ye na makenye miato George Gatogo 20 CDs. Afo Eric Ejakwa na mi 20 CDs ye na makenye miano Gifty Amansuro na mi 10 CDs. Afo Rafa Boti 21 CDs ye na makenye miato Jacob Bahao 11 CDs. Setchofia, miato Setchofia, Jamasco, Sedufia, okay, Seduafia, okay, Sedua Mefia. But the Macbon Conway. Efo Setchofia, Jamasco, Sedua Mela, okay, Sedua Mela, 10 Ghana CDs. Efo Prosper Fialon, 10 CDs, here in the Macanye. Mia dada ya ele Pan Africa do pa haji tepe yako Cecilia Nyavi na mi 10 Ghana CDs. Mama eyi de mia je egoma. O kamala ukpoma wana osusu gbese agbe ele nye kponye imelo egbe mala mesia mo kpon lo afo mo o gamva jagba be mia na okoporo na mi hafi ama ya pe be enye bere ebe susu kata mia togbi o zana enlike wo yo na be agbo anlike nye anlechua mino be agbo ebe susu kata no nu won kwa bono cho agbo ko hanu agbo aro yobo ko kluga ke pe be enye bere agbo susu kata mi atogbo no zo le de konu ma nu kata wo no agbo zamdo na jojo ma be aga de na na fiani nya togbe pa agbo e ko sana voya aja jan ko tebe le goma jama agbo ma savo ala agbo ma han ke va yale ta flachi ma comment nuit lo alo ma gbonle o ga yo ne be dazi eba abana nya na no ma time yo ko na ma ka le ma comment nuit par
nu xexe me ƒuƒoƒe ava suna gbɔ alo amewo suna gbɔ ewɔnɛ be yiƒe elã londonyi meɖina elã sugbɔ ke tɔgbiwo va le ŋkuɖeŋu ʋua wokɔna gbɔ̃ agava kɔ akpe ɖe me kɔmeɖia ŋu ha still mi ya dzɔdzɔma yi ke dzɔdzɔ va kpe be awo nɔnye be alẽ nɔ te dzivi wonya alẽtsuwo tsɔ ŋkɔ nɛ be agbovɔ eƒe lã ataŋɖi lã wula yɔ ke yona ko agbo yɔ ko koklo ɖeka xe kɔ nɛ ne yɔ kɔ na vɔsa alo yɔ kɔ xe ŋui ewɔ nɛ be agbodze kpla mawu ɖeka teƒe be gɔmedze ma se gɔmenyo gɔmedzedze ƒe be elã yi ke nya me kɔmɔ nu yi ke míagblɔ be dadi ye nye lã yi ke míatɔ gbo tsɔ xia nu tso gɔmedzedze le dekɔnua ƒe akpa ɖewɔ míatɔgbi kɔna dadi kɔ xena ŋui paa eye aƒa ɖewo me gake gba wova zɔ agbo be ŋuxem vɔ dadi hã ƒe etɔwo ƒe li ame ye ma biɔ be ɖi nyɔnu yi ke wɔna emia si ne míege ɖe dekɔnu ma kuxia ɖe ɖewo le ame ma ŋutia nyɔnu yi zana mia sia le dekɔnu ƒe akpa dzia nye mexɔ dzi se be kuxi ɖeke le afi ma fu egɔme nye be aƒea ŋutie ablɔ le taflatsi aŋlɔgbe ʋegbe aƒea ŋutie ablɔ le dzɔdzɔmea le sia eƒe zaza ƒe mɔdzi mamawu kɔnɛ tame ɖo fia be na ma nye miazã la mata wɔ ɖe eƒe dekɔnu ƒe zɔli dzi o ok akpe ne be ne le wɔna ye kpɔm fia ko wotsi dzo na alo light mele dɔ wɔm le teƒe ne le dzagbana kɔ phone ko na yi ɖe Facebook alo YouTube ne yi ɖe Facebook anye ŋkɔ xoxowo yi ke le Facebook Edem Akorsu ne va yi di Edem alo ayi ɖe Pan Africa TV alo ne yi ɖe YouTube zankɔ yiwo katã ɖe yi ɖe YouTube wɔna ye kpɔm ne le TV dzi ele teƒe mawo katã mama aƒetɔ ya be yeƒe ŋkɔ nye Anthony Kumi Doli tso akame ɖe dzesi medzesi paa abe le mia kpɔm ta fofo nye lɔlɔ akpenu mawu ne yira o ebe le Facebook ta be le mia kpɔm le mia kpɔm pa aha mama me di be ame ya be di be ŋkɔ yiwo de ebe ame kawo tɔgbi tsɔ ŋkɔ yiwo le dekɔnu me ebe ŋkɔ nye Dawuso Logosu Miheso Gbera Hudolo kple Soglohu ebe ŋkɔ yiwo de ame kawo tɔgbi tsɔ ŋkɔ yiwo le dekɔnu me alo le ʋenyigba dzi akpe ne afi ma ko enyaŋuɖoɖo tɔxɛ akɔvi le ŋkɔ de to ya mea míadɔ go ne tɔgbiwo kple mamawo zegbɔzetɔ le eha me be agoma do ɖe ma ye mo hu xɔwo ɖi o ya ye menye kugbewo ta gbegbewo ta ye ɖago meɖago ne hu nɔwoe loho nyamarago na sosiawe howe agoma do mae sope sue ɖevi ɖe hu la do megba anu musawo anu le do na gbasa Torgbui Akorsu ne metrɔ gbɔ va gbɔwɔ nu ta me ko hagbe ma ve ɖo ŋkɔ yiwo menye nukɔ se tsɔ wonye o na eƒe si mele kɔ na wɔ ŋkɔ medziwo nɔgo ŋkɔ na gava ke ɖeka mako me na mi ya katã mi ase ɖe me Dawuso Adawuso ŋkɔ ɖeka ha ɖeka gake makoe ke ne menyɔ ame ɖe va eƒe tama va re fu le aƒe me ok Dawuso viwo he mi le ahɔn dzi loho ahɔn xi he do vava dze le ahɔn dzi Adawuso ŋuvi yɔ Dawuso nɔwɔ he miawoe nya agbovi kutsu le agbogawo dome miawoe ƒona agbogawo be dzokli na wo he ahɔn xi ɖe do vava dze le ahɔn dzi Torgbui Akorsu ele awu me kaka ɖe enyagbe ke gbɔna agba ƒe ŋkeke me ta yina be mewo dekɔnu ƒe dresina mekpɔ medo afɔkpa o medo afɔkpa hã gɔ nye be menya nyui be ŋugbe me va gba me gege ɖe hume eta nye medo afɔkpa o ta ɖe medzi be miatɔwo ne kɔm do ɖe dzi clear n'ɔkpɔe aha medzi be nye mɔɖaŋudɔwɔla Edem medzi be mama ƒe afɔgɔme ne dze ya ne miatɔwo na wakpɔ be medo afɔkpa o kple ame yiwo elabe ŋkɔ yiwo ŋuti wògbɔ nu ƒo ge tui ale dekɔnu ma medze be wòado afɔkpa o eta ne mi le miekpɔ ma studio midzagba be miakɔe dzi wakpɔ be mama medo afɔkpa o mama wo la Dawuso ƒe ŋkɔ mea ele hume ok ame yi ke taflatsi ehu dɔ ya nɛ ehu ɖe fu nɛ
o troto madukwi na huanto diko e ala ba jila na nya ba hia da yo vie e nya da uso to ho no ba nkoi la do logosu wi cho da uso ba kalami la gba mo a e ke cho logosu ba bolo la gba mo e ha nkoi nsunwe mo mi ebe mi hesu tolenye mi hesu yema mi hesu to ko jajan ko tuiba asoli anu no la malio yo va hia ba fuma vina no suon la ko ga fia la fuma via daran ala ba vodu anto alo to ho no nto na jegbe avec le to bievio akove no pro to bievio kove la ko won mo bu va ye sovodua ta flatchinu le do ama bable va sugbo nyatefa toto magalio ye na ba mi amayo ke nyatefa de fia mi ko toto bi Akorsu jia amuna no mi akpongba no mi afa nko se de nu van kele de konu amanchi tata bi Akorsu manya ko nya du mi le na kika ka bo nwa anu ma kon mi le ple jojoma mi ama nu vivi na jojoma na de goma se afia mi hasuo Yesu la fima akpo la fima hanu gblam chopo manchi o mo pa mara ko nu ala ban ka to no to na jegba ve plo aviave yo plo aviave na na mako avia mai vazu hela ani hesu beranya afleshio pa nu gogbeda alo asosio pa nu gogbeda gbera le huma nyonu sa zin onya na ba mama gabochie no la huama ko nko mo katako vodushi vo vodu kapashi ta flache ka flanu le do vodu khabieso ba de fashionya enya mama o ta ban ko chojuru onyo mara kuku nko ma o masane chona na mama vio okay ndolo oba hu ya damua ipa gba odo na mi ada marere ai bagba madolo dalo suadere ai bagbe na do ehun siona do hungbe agbo siona do gbogba ye fa siona do ye fa gba da siona do dagbere o hun dolo manya agbona ehun edolo na malaka vikri de kaya majia oh ohanya hu ko ifuda ni alaka de via su ta flachi amoye to o da dopo o ple kwa iga pomo o ble dopo o dobi ni dopo o ve pro doctor nya te peto via be doctor Azamachi na to bi Azamachi ko nte ko la de kaima ye doctor va po de via le do yo pa buba o de via do ala mo la manya congide notre ya femme yo trek ba pa ma ala boda system ba doela de viele fika yo to da doya akaro goro akaka fu pela ni afa idagu bona chono fifile o be po vodu khabie so to hono gbo kaka bo ayi de polidu ama safa hari o sin o ke o yo kan ko san kaka ye fo safa ahun do lo ntela pomo wo fi fo sagbade ta huye da mai pa gbodo na hushiba nkwanya ndolo tabi Akorsu tonkosu se to nye soglo hu asweglo hu na mala o kata adere onya da sike ngmanu no ni nkomo ko nkoi to ho no ba nkoi lo tabi Akorsu o ma dia vi chon komani o huye da ma abate me be konye jofli mo no fu mu choso ga kof grova kof so akro grova kof ya be Torgbui ma je ma bia ba nyonu ya de tabe ka tututu no ponyoni Mama okay awe ma bia ba le wonu popo mu vaya aba le wonu fefie nu vaya na fonu kokude amajojo nwi yikefia ba ji hosenye be amajojoli ebe le wonu fufu ma kwese be amajojoli vava now efe be bia nyebe nyebe amajojoli de susu kata amama va joa ameike yide nu gbaro ameku ha fi ozu amade va joa na amama va gbe ama va wona
ame yinugbe ma ƒe nuteƒe le kpɔɖeŋu me ebe nenye be amanye osɔfoɔ hafi ku alo ame nye hunɔ hafi kua ne ɖevi ma va dzɔ fifia susu katã nenye be ame ma wonya me wɔna dɔ ma tututu ɖo akpe enya nyui ato be dzenkple Poli va sanya lo mi va roli sanya na magbɔdzoe yima se lo mi roli sanya na magbɔdzoe adzɔgbe sesẽte wɔ me ɖo ɖa Poli dzɔgbe sesẽte wɔ me ɖo ɖa dzomado na senyetɔ na gbada na su yiba sala ya ɖokɔe sanya lo mi roli sanya na magbɔ eƒe vi ɖe sia ɖe ke mama gabo tsi kple Torgbui Akorsu kpɔm le be ya no dze gbagba no nka wɔbla li dzi ɖe ƒe dukɔ tsutsu ɖo ne ŋgɔgbe yina va na mi afia manaku ava dzɔ ma eƒe ŋgbe wɔgo ɖe edzedze kɔte be ma va gbegbo ya ŋua dɔdashi ke wɔƒo va mewoe ɖe ɖoɖo ŋu mewoe kple dzidzeme o eƒe agbese ɖe katɔ me ta ne va dzɔ eƒo nyikɔ ɖe dzi be ne ye nye dzɔgbadzɔ ye magadzɔ ɖe dzɔdzɔme ya me o abe nye afia mama gabo tsi me le kevia ɖe asia ezia ɖe me fɔ na me wo zia be dɔda asi kple ankɔ ɖe ɖiɖi kple nuteƒe wɔwɔ vava yi me da adzɔgbe ne zia etsɔ nyitsɔ menye gba be nyagblɔ me lolo ɖe me wɔ ƒo ge ɖe aɖukɔ yi ke ne me dzo yi me va la ma ɖe me kpɔ ma ƒe nɔnɔme be mete nye nu gbe wɔgo ele be ma dzoe vɔ ezia na ve la me bubu Torgbui Akorsu me ɖe ku yi mi le dzɔdzɔ edona eƒe gbe gake mewɔna ɖe gbe dzi o ame adzɔ ma pee mawɔ me ŋugbe o eye tsitsi gblɔna be edzɔ me mewɔ me nugbe o edzɔ ma vɔ me wɔ ame ƒe nugbe dzi o eme kɔ ame ma biɔ be le dekɔnu me ɖe ne ame aɖe dukɔ dzesi aɖewo li wokpɔna nenye be dzesi lia dzesi ka tɔgbiwo woli wokpɔna ame aɖe dukɔ le dekɔnu me miatɔ hunɔwoe mi va ɖe kɔ ne ma meɖukɔ o tɔnye hunɔwoe mi va mi ɖe kɔ ne ma meɖukɔ ye meɖo ade kɔ medzro dza megbɔ nu kawo ɖa ne wɔ ɖu ke maganye dzesi do dekɔnu ƒe emenɔnɔ kple eƒe kɔɖuɖua agbe ma nye mekɔ gayi fu egɔ nye be hunɔwo va nɔ fiefiem le aƒe me enu le do na hunɔwo katã kple megasia o afi ɔdɔ dzesi ame aɖe be eɖukɔ yeƒe nuwɔƒe megadena de dzi o abe ama edzɔ ɖe agbegbo ya ŋu eto amefɔ ye wòwɔna nuteƒe gake ne kɔɖuɖu va eƒe agbe dzia eda to me le zɔliwo me awoe be taflatsi ata yi tsileƒe adogo kple dzalẽfu ekɔɖuɖua ɖeka ma nene ƒe ame ma ke taflatsi ne nye nutu ne ko godi doa awue wòbe yeadoa ata kɔ wua da ɖe ʋɔtro dzi adzɔ nɔ yi ma fia ɖo ŋku dzi be o awue ɖe ebe yedui ekɔɖuɖua ɖeka ma nene ƒe ame ma ke taflatsi anɔ nyi ko abe ale mama ga ŋko fia na menye kɔɖuɖu yi na me ŋko mo lo enyagblɔƒe me va ne ŋkoko na va nya me maɖeke medzra na ŋu kple moyɔyɔ ta asiwo nye me ɖo ta Torgbui Akorsu ele be miado vivi ɖe asia ŋu ne ŋgɔgbe yi na va na ame aɖe veve se ma ne kpɔ mia ɔnu nu kom menye kɔɖuɖu yi ma o kaka me ko le mɔƒɔ me yi ko ako ŋu ʋu asi akpe evɔ kple ame aɖeke hã me yi mɔƒɔ menye phone call hã wɔmo lo ko ele be nanya be nane dzedzem ɖɔdzi ake ɖe ŋu nɛ ɖewoadzi ake ɖe ŋu nɛ miafo yi ke woyɔna be Mensa Francis nena mi te Ghana cedis meda akpe manya gblɔ na o elabene mese ŋkɔ kpɔ ye nenema ke nye efo Anthony Kumi wo hã nena mi 21 cedis dɔm le ema lo Anthony Kumi oh it's my last born nye be last born we ma o mianɔ efi be nɔviwo ke nye miadɔ etɔ̃viawo me ɖekae ma akpɔ nu ya tama nye ŋku ɖe fenɔvi ŋtsi ɖe Torgbui Akorsu na okay Anthony Kumi mawu ne gadzri ke o sister shishito alo dawo shishito ebe akpe na mi 21 Ghana cedis ye na ma kenye aboshi kosi na mi 50 cedis ye na ma kenye lajeshi avete wow Daniel Lolo ejeshi oh my sweet mom wow
Yeah, na se ba gba fo mo gagam de ba wa me kele nya kpom ala ko anya kpom lo Da pe na mi la. No e kpom le te fe afia e to keke kliko afi ba do te fe ya baraku mama e ya cho mi ano ade ikele aflawo esrale ivu de te fade ele wona kpom le YouTube tada dabe o kliko chocho va te fe ya kretoto ayesebe de mono expenses for me Twitter egbe for expenses ye mi awolenti wa ebe ye dibe eye yawe no Yo. Mi ada pe na. Imeji ma yo nko la bo medemo bo ma yo efe nko ya ota me mi ekpa mala foto afo number ko gena na da pe ni Mi ada pe no pa. ebe egba fe ovava pe ojuju But vie fi akra ha voter region o fu flaga na mvuna no nya converse studio. ta be gba ya la ye ti bi ya do alonye vi be ya kwere nchi o Ma ona yire. ta mala mo pom no ha to bo ha jagbagba be wo ha egba wo ha na wo pepere nchi na mi ama ya pe ba bia nye be de ebe jagba na adoba bia nti na adojijo na ye ebe nya tefo wo nye be ama de wonu vo yo gbo na kukuga oba mo to gbo no nufu ebe ma bi obe nya tefo wo nye be ama ma wo to nya wo fe nu gbegble yo ko wa wotentuo na enya ma wo to gbi hafia ko a ala bezigedi ya wo gbo na be na ma do gbo na kukuga wo no nufu enya yike majebu agblo wo no gblom ta ebe ye pe ba bia nye be de ne amade won gbegbla lo nu vo ande hafi wa kude de wotin tuonya abalo no blomiena Torgbui Akorsu akpe hagbara gagbona na ovo akplo he make onu fo ba ya bala wo bo to na to fo ro gbaji ma ya onu fo anu fo kuwe na ovo ba fo akplo he ma ya onu fo ya bala bo to na to fo ro gbaji ma ke onu fo kula wi Torgbui Akorsu ago na wo nu fo ku genele aba ajona ye mama ga poda ka tepo gbo na ba amade ava gbe ma ebokodu na novia adugbo vodie novia ma va do manya nu va de ke wo va la gbegbe ya ma do mo ko gble po va am khakhleng mi ke mama gble fa gbe do mi na kuku pata fla chekafla do no nko yo de ka da chinchin la me sa da chinchin la ma da kuku na mi hu agbo na la ayo ne fio na ma yo la ma gbo no pe ba yo pa nu pe ara dia ro taro vuro nu mani ajona jojo mante de mafia na ma aya Torgbui mereku onami nya ba mi Torgbui fe mi Torgbui ga echo mafi avovi kofe alo mafi avovi ye onami nya ba fe nkoenye awuku alo anku Torgbui jagbagba ba na di mi Torgbui fe no fe nami okay obe mafi to le mi akpom te fe yo mo le be mafi avovi obe nyeme gere te fe makpo ya ebe yo o sebe fe bo maji o le mafi nyigbaji o vo mafi vi onye obe yo fe Torgbui a efe nkonye awuku alo anku ike obecho mafi avovi kofe alo mafi avovi kafra ebe menye do ma hi de o hi anunyo hi yo yo le parenti to di mo kabu yo di bi agesi o fe kanu ta amoyo cho mafi avovi alo avovi kofe a na nyebe mi jesi Torgbui nkoma o Torgbui oda ke mina mianya alaba mi akpo pepere nwi ke mi awolo Torgbui medibe na fonu cho nyagbe yo nti nam a George na ba na wonto na gbli nam enyo alo enyo loho alo eto alo to mata ko chonse duko kple atusi mama yo glo mama la nyi abe enyo nyagbe ma tototo le ble ma enyo abe enyo yenye nkoto yenye bagbie akwa be fifi e bagbie va tro ble ma gbie e va tro america nye nyonu ike na de efuo ntuvi alo che ntua
obi no yon gba be nyo alo nyo nyagbe tontoto nyenyu yenye nyagbe alo mama me nyagbe e ma nyagbe bele ma fo gbe nyo to aha ye ne maka be nloho eto vigila nyonu ameji nyonu vigila ameji view sro Canada e dada nyonu ko lohoi ala be ye nlo afina rafama ele ntume le nyonu okay ka eto vigila nchu ikenya esro Nevada afofo yeke be hafi dada na nwa evo toa yesanya ko eta wiye na betoro okay ya doko a yenye America o premier ton koreka alo adan koreka le kware mu do hi woji memre dagbe e woji o ha memre dagbe ewe nyenye doko iya bi amu yo le teacher wo le fegbe fie le school agba mi jago na do alo anu re kemo la gbala re kemo le fedi gbaje magalio le nyebe do hi onye yombe kobla alo le nye yombe mawunyu yo ha ne to mawunyu kwa mezu doko iya nyame fie mi mezu holon mezu holon doko holon chimatema tabe ale ka mono gbe name obe he name le fegbe ma enye doko egba ale be na sefe gbe benwie fine ye ega yiji banu ka ebe achusi nyagbe tototo le fegbe ma achu enye nchu asi enye nyonu soto ta no ba achusi enye nu ka o achusi a lokola ba ashia plepa na yia to bia conspiracy nya ha ma va ple ye da hanye vi nyonu ye ha ba shima plepa ko mi va trust ashi de kaple la ta atunye sie ya alo nyonu eve toko ole nchu de kanchi eso atushi ta wo we do shia mi va plan e ti aba wo plan mi le ta ni yo atushi o mi eyi digale be gbe tototo mi agbam ale be gbe tonto no chu gomejia aha mi apa no fiela okpo wo ho o mesam nwiu eyi wo nwunu tro agbala mo ho awsura ye no ko fie mu le ya ba we be anu vale yim me jibe maji eha to tuade edem mi na mi ase haya minute eve pepepe ami dagbajare me ne mi tro gbova mi jige miafo ekewoyo na ba Mike Aite na nami 5 Ghana cedis ye na makenye Andrews Kofi
Okay, Andrews Kofi. Egba me yo nkonwi Andrews Kofi. Alo Andrews Kofi. He's my best friend. Ajishia. Andrews Kofi. Wow, egba people olonla wo lo pon gba pa. Andrews Kofi ebe na mi 30 Ghana cedis. Ye na makenye mi ato iko na be Peter. Peter Povi. Na mi 10 Ghana cedis. Aha. Mama, ame mabio beri le dekonu menono ple Christo subo na madenye dekonu menola de atwa yi de church ya. Torgbui Akorsu. Na goma se nuilia. Dekonu tata sro le Christo togbo. Okay. Ye Christo to hata sro le dekonu togbo. Na goma se mi toli yema. Yo, kena goma se nyu. Na goma se mi toli. Hamelo Marcus abiyele bia pomchu kumasi ubabia ene biema awo ngududu anye awo adunya jim na latwu miagbo a ngududu anye awo ofunye na miekpa na to ayomi bet onu obiem na la mama ayi de majima da silentu alba magere shekina do fefile madibe enye kpele Torgbui hoda zamechi medi miagbugro yi de sugakope samhoe alba afie na no fefia do le te fama medi madire go fifi la ta afima da silenti wa anya kala si ona evedu ko vivito evijiju ekele nu gbam le de konu gba doada mu na ha fimi ajo yo akpe maglo ne dongo be ma da akpe na jojo makata sofo chi o makle e fa agbasa kata nya manglo bo nya manglo kle ko ju kata bo na ma manglo aka ma ju kata ha bo afi ma da si ejianchi le gba ma evevi jiji le share ke be gbanu le de konu gbo onya nwie ko be ajonyinyi onya yo kla yo to bi fa de konu yo wo na be da silen che fi na la kloro de konu ajodudui alo jonyinyi onya abe ngonglo jesia dan ko de jibe black covenant alo mema blood covenant onya de konu na da si de konu chiko ka fi agbeto bi o nko ta na magbeto bi o nko ko ke de konu ma manele ta ma gatro le de konu ayo mu ma ga glon ke ba ma ga boti ba ma de ma gatro le de konu ayo mu ni poto mi asro mu ni anoni ogbo ngogbe ina banani mi poto mi asro nu ala ba mi to google na ba amagbeto de sia de panunya pa gomajejia eya enye sijeje odokwe meto Torgbui Akorsu adelni ameda ko manya gro na mamaga aboshishi velia chukle ko baba wiya to chukeke kle ko ba tepe yehowa ma wona de dongu so mama na yehowa ma wolo yevu to trara kama vawa kaji chokosira egodo dolenti emana nyona mesia na nyona miakata bye amen ya Pan-African TVG. Young will come in and Shekina Heba Clinic to consider the Gandra Fanta Sina Gania, Apple Dr. Torgbui Akorsu a Velia Pan-African TVG, her daughter Dapla Amagofeno. Shekina Heba Clinic for the Oba Tamamoto Riaji, Le Memenda, consider Plejoda, Apoto Bintole Afuma. Le soga popala akwe blada gbele bujewo ganto Shekina Heba Clinic. Kuda gbe akwe le ho do opa jango KK House. Yawoda gbe akwe le Akachi le Magava Hotel. Fida gbe akwe le Achibuta Abozome.